sana kare muridiri wa Meru TV tukwina mbere kwa tuicho Kagera na ikagita kare tuina mbere kwa tukea Nigeria monoko murika mugongo werekerete ata muridiri wa Meru TV tukaina mbere kwa tukimenya amantu mwanya tumakoneni na mwerekera mugongo na rukirirwa imunde twena muchorora wa nkoro kumanara nterechi yankomoto ngimweshimwa Kaiment twinwago ndene studio tukaina mbere kwa tukea Nigeria tumenye mantu mwanya makoneni na mwerekera mugongo. Karibu sana mweshi. Thank you very much. Habari ya rukiri. Kwa dhongo mipio. Karibu wega. Karibu sana kiri mubango. Kebia muridiri wa Meru TV kengo tuwe tukie ambagiri bwega. Muraithiria mutegeri wa Meru TV irukiri rongero rwega rurango ukethio nara kuonthe ori onara kuonthe wailetie TV Meru TV ira twendete igipindi kira kya turingeme kana tumenye ngoloki mantu yege nie na mugongo yetu tumenye bura tuitite. Karibu sana twithire turi amugenda tonana ate kuri. Wega sana. Thank you. Tukaina mbere kwa kimuguru kiri TV yako kana kioniga TV yako murithiria gatwina mbere kwa tukewatanagira kwa nderekiga none twene chiande ne mubango na ikengo twirukeragia mantu maingi. Tukembagiria na ara urathirikari nene moshi twithwe tukegwa tukiona gathirikari kugichezwa Brain Game. Katika thirikari icheza Brain Game ikira umakira kethia ni kora mwachiari nuntu bokurekeria na bathi maandamano kauga achiari batikurera na bawo bwega nuntu kakwa muchina kurekere mwana kali maandamano mwana witi murere bwega kanichi atiku play party ayo bwega tiko onia na baba bwega tikolombera ndikuru I don't know kethirwa Brain Game ino maybe igatethia ikubatikwa kwena Brain Game ino kagitania kana imbiyo yo ngothirikari batirikuekirutha bantu akwa kwena all these Brain Games. Mantu jamwe yarabu munene wetu wa mugongo abwite kwithira kimenya thai. Kwina gintu gitwa generational change. Yes. Kwina gintu gitwa education factor. Yes. Na kwina gintu gitwa social motivation. Tukiambirairia kwina factors nyingi lakini ambambiririe na yu. Tukiambirairia na generational change. No kwa ile kona generation ira ire othai. In generation ya na baina mwanya sana. Anaba thom. Vai motivated by the social media. Yes. Vai motivated by manto yara wachana hata inya leave alone the social media. The whole world. Yes. It is just like a small village. Yes. Ikakaiya gatola kanini. Nondo thayo kenda uri yao kenda kwaraniria mtu are America ka Europe kana inya India. Si mnaongea hivi tu. Actually there's a day to aruthire show na mtu ari India ya radio twaringa show ya 1 hour. Exactly kara ya gare ariko area tigitarira bauga muntu netire murima atura miake 10 akeya kainya 20 akeya na olero inya iluera bwarakia no gai muntu inyethire murima yuko. Yes. Na communicate na ntu bao wikara ya muntu area no ngi area so mantu yo they motivated. The new generation ira eko motivated by mantu yo the social media yaka motivate arenge nambi na education kithomo wa ile generation ira eko ina kithomo bwega kwa urira mtu inya wethera we mutongoria ugokeya obura wiyite mpala na miaririe ukiuo kunura kanywa gaku iboko elewa bura kuua ukiuo kunura kanywa gaku ibakomia bura witite kuua so igitarira mutongoria to mugongo yete akiuga ana baba te kurerwa boya kabatereri boya bonthe au kiuria eno ndo ende demonstrations yei iriume everywhere. Yes. Every corner chionthe cha Kenya. Kana babonde batereri boya acheri babonde abafilete. Number 2 kiumia kira kethira kemblema acheri bora batererete ana. Kiumia kathia atake yarenge akiuga anto ba makanisa leaders ba kanisa pastors reverends
bishops bakauga they are failed. They are failed kutongoria ngondu ciao boega. Bate kubea mwelekeo boega. Bate kuberi. Yes, kama vile from them have they failed all of them? Tipo otio kutiombika. Haya, ukona renge. Akwa ya mbere blame the opposition. Opposition yere. Aliwa fund na kuingia. Iwo fund. Last time arare opposition. Na manto yara yonde arairi akiwa ya filete. Yatebwethetwe thirikari. Utejo arabwetie. Ne ndere rira kari opposition bauga kwanza yawe yakwa wasire kakwena thine riku. Really the opposition has not failed. Ndiko no opposition ye filete. Nontu kethira kwira kwaga no opposition ye mwanya. Ithai. Bato tutura na Raila are opposition. Na tuichi Raila no muicho no opposition. Na mwanga thai te akwende kwe mtu hata amenya Raila imto wainagana. Itokomea Raila imto. Mimi nilikuwa nampenda nontu na tora aka articulate issues ili wa affect mwananchi directly. Na kwa kara yaka upigania nyara isira ira chikinyangi chiomba kwethira chikia recovered. Lakini mwanga thai te akwe mtu ate kuelewa Raila imto wainagana. Raila akinya to some point inyagi ate gitekinyigia tamwira kwethira mtora baruya ira noe kanora bangangana ira no raisi na chindire nawe achindwa kwa tuike ende kaka ichi atekilia amenya buraga kuma thirikari nere kare yakaba kurani parallel ko twilete in history Raila na auguma geke bake nusumkate Raila auguma handshake kiri uhuru na auguma thirikari no watu ekambi iko partner Raila to unara ukumere Ruto broad based. Last election kulinga nabura baraki nyoke ya kuirwa Raila aga ukuma Ruto tegetekia. So to udai they are working together. Na rera ukuma thirikari. The moment ukuma thirikari muromo yo awe yo kashati. Ati araki aringe kuhusu mwananchi. Na yau mando wananchi bakomea mwanga thai. Wananchi iba standa noe. Iba aro ama noe. Egitarire inya ukuma narae ukuma ke bake achoka kire anto bamwemburesi na bakira. Au kumake uhuru anto bamwemburesi renge ari ochoka na manto ya vira. Thai au kumake Ruto. Oninte kona ni I don't see na nete rokona. This time round. Yes. Opposition yere formete. Na manto ya manto ya Murungu nani? Feminist. Ye kara ya manto ya Murungu. Nonto anto beto ba Kenya bata ichi kethira kompuka kwethira kwena opposition strong. At any given time. Baichi Raila ateke opposition uyandrana. Lakini egitarira Raila baambirerie gochipin bagi ukuma ne watweka irio gachagua kwa injected out. In fact kethira kwa muntu ethere very strong kire opposition muntu awito gachagua keep it up. Tarera gachagua ombere kwethira akiritwa kwethira ai vice president manto yambirerio change mwange gitarira aritirwo buru irio manto ya changerie na tomberia kona mbi change gitarira bamurita membi bakiona mtu yakati strong kamto to murita to mweke akando na akire na manto yathire kana inya itoria ethirete mtu utura strongly kire antu imuntu ombeta kwithira agitoria very strongly imuntu ombeta kwithira thai ake a national leader imuntu ombeta kwithira ake menyeka nyankulukia bura amenyeka mberene imuntu ombeta kwithira age articulate issues ire wa affect mwananchi wa kawaida directly na ombeta kwithira ake ya kuchiri kwa elania chio end all na kaomba kwithira akirwira mwananchi wa kawaida apart from kwethira akirwira mwananchi wa kawaida teka kwendea kwa articulate issues ira wenka itwailete ko ikware no opposition inya bakethira batatimete abethira very strong okaile tha opposition apart from Gachagua kwena Kalonzo kwena Wamalwa kwena nto ya to mweta atia kwena governor
natembea kwina nara western no kona inya bakalwa le ibo tonya no kwa ile kona nara western ne antu be yete very strong na batende ne thirikari thai bo pinga thirikari no ba matira ba kwithira bakiona nara kwao we ta side ya Mombasa no kwina some leaders barabara isite up against the regime we ya ndene Mount Kenya they are yani almost everywhere inyawe ta nara ura kwa Masai land they are leaders baraba kwa kamba kiona amount ya te wetate ya te ko anto very new anto inyaba ta atwere menya kwena anto baraba twere kwa mentioned the opposition na anto ba yaro menyeria abo thai kwena anto very new they come out very strongly na iba kwethira bage oppose manto ya wetate ya kuendelea iba kuomba kwethira bakiwa issues hichi wa affect mwananchi wa kawaida na in fact nyao kwethira ate opposition thai mwananchi wengo na rukite metho mwananchi ura eko thai obonda kwera generation okay yakwa elianto bara akuru versus the young people anto ba young iba kwethira bage utundu bara bakwethira be kura kiumuri na numbers okay yakwa ile age below 55 25 years to 55 years ikundi kiu ikerito kikundi kiu ikatha na ne kundi tia kwebyo bate kwelo nyambi no ndo waya kithomo they understand everything kwa utia kwebyo keyo bera bona bieniu wewe ukikuja kwa mtandao ukikuja kwa TV useme hivi leo royo bare wibo weke ramanto yarora uwegoro yarora lokere na yarora uwegoro na yarora uwere ruari so inyarira mtoko ya social media you are public figure wethira othurete mantera ku aboega kaya umende ne moyo yoku katomenye moyo yoku yoku oreko na rebareta muntu ari realize akuwa ame speak out this is him shoot to kill we to mama one no kavano kone ndero gerege ntokere ki athoki whatever you said yesterday that is who you are ukieta kuwa royo we correct we know bororo ugire mbere that is who you are ibwo wo ukari ibwo nkoro ekwe kari bororo ugire egoro bo wetete kuweru are kanaro ka wetete we correct after kuthuthuria nkoro eku kana conscious eku ona inderugire mante atete yatebu can we have leaders baraba kurama bakona kweri imve yeto bani anto beto twathiri anto babeto re imvere gutwatiwanio kwa twithira twina leaders baraba konaro baraba komenya ato linde katiba baraba komenya ato etanerie na anto kulingana na baraba kari tutiuraga anto beto tutithirie generation yera nini menya generation yetu ene yana they are the future they are the today they are the tomorrow ibo eruare na iboro kwa twathiria na bare wana mwana orara thoma etaria ugathine icho ciokumba antu ibo gukari ukenya thine othine ratukuria ugweru mubangire wete omurai umuthirie ikenyere kwe yo ngware ikenyere kwe turi nere ko Kenya ikethire ri mbiru menya Kenya ni antu baraba ikuo na igitarira twethera tukiuga katwethire twina mvi na kithomo antu beto bethire bakithoma katuthoma ithiana bara bethira baki retrogressa bethira baichoka nyuma ana bara batithoma bethira ni ana bochoka nyuma twethira no antu bara batwira no botuku we are nurturing no mwanka na bara bethire they are being nurtured mwana ora waikwa akiaria mtoto amekuwa ameanza kuongea kama politician kwa nini umuzime why ukethira wogo we linda you are mature na wogo ukethira no kinyete arori ukethira kwena muntu agosimere itarira wari yang utikethira orio very true yes bwega sana mwishi tuthite nambere kwena mandu turonie makurigaria kwena munini wa Inspector General tawa Lagat thie nambere kwegua akiuga kuma guruko gitongoria ni kuma guruka gitini kengo gutiga gikuo kiake Albert nukurikana Albert urathie nambere kwa gikwega na Central Police uraerekanaga
borishi bawa keringithirio kiongoro thingoni wengwa eringithia but watu gakauragirwo na itirwe nini na uga akuma goko tongoria ni kengo kwebera uchunkuni ugo gukiruthika ndicho chumbukite ati Eliud Lagat irotha tu arombire no kawaida athi kunoka kuria starehe mujit kidogo tu achoka kairi lakini umagaruka akiri public abera we akumagaruka utongoriani agutiga gitigi yake uchunkuni bureka no ntubora gwithirito bukionekanaga ta muruti ngwe wa thirikari civil servant no batikwa we muntu straightforward muntu ena goma kira muntu kabisa na integrity exactly ntikumenya kiri moni maku do you think this was right na no kuona takamibi kwena mantu makurutheka utakumena muntu kakwewa muntu nakumira kale kire mwingi uhu welesi gomaibu kumenyekana nonto kurerekana rutha rwa approve ni inspector general wengwa no approve rutha rwa ntikumenya imbiyo ekuitho what kind of leaders we have I don't know feminist one thing ukiamuriti ngo thirikari no mwanka withire we won defined na ntimenya kethira in the world that we are in especially Kenya kethira tukuriga ina lie kana tukuriga ki karoke turi kana mula yuru ntimenya nite nontu urongo bwingite ukona omuntu akiumira especially our leaders ikiurongo muntu akeya tungite kiurongo gikario kiuma bukiya goya realize kiontu kire kiurongo kionthe gikariora bukethira bukuriganga na bakara yakaba kubwithia manto ya routine kama manto ya utweke iyo tukendelea yo yakare o kawaida o maisha iyo tugatura yo we muritingo thirikari no bwereta kwithira ukithiata mantu yara yonthe ya iki katiba yara ya iki chapter 6 of the constitution kwina attributes kana kwina personality born describe it on the chapter 6 wethira wena integrity withira ukithiata ira katiba bura etete atia ikariuke ya weta mutegeri uke ya weta ge chapter 6 of the constitution inyo weta ke ngwene kari no mwanka wethira wena those qualities so ntimenya kethira no tumbe kwethira twekinya ge chapter 6 yeu lakini rira muntu ngwene thirikari akwithira akiwatwa ni ikarika yarira gwatwika ni na bati kwithira agita ndene ki thirikari na bwithirira kwithira aichunkunwa mikarire yekie abwirite step down kenda mikarire ra etatia iombo chunkunwa ni achunkuni baraba chunkuna kwina bo barabe ki thirikari so rira kaomba kwithira agita kalutha kanini ninge omba kwithira echoka menye iyaka kuya ku enjoy antu ka kuya ku enjoy mugongo kana kuya ku enjoy constitution yetu no ntutibwo kubatere butibwo kubatere buru ne utio tabiera bwirete kwithira agita atia akibwethia munene no of course munene na bwirete kwithira akithiatira katiba bura kwagirite ukethira muntu ndabati kwithira akipelelezo na bwirete step down ka bwirete step down like angundi linda like national linda na bwirete kwithira ki respect constitution na ageta kando kendo thuthuria kana mantu yara yonthe ya kwendeka ye bwithiru pelelezo yendelea boega menyerira muntu akaririte eti ote byomba kuendelea nondo inya anto baranjunia bakubeya no ka ukaingania unafunga mashimo unafunga njia ukaingania to yela toratu onde abura touga gachawa uanga ingania njira chao etako state house ukonende unafunganisha njia zote zenye zingekubali ile upelelezi iendelee smoothly iro karirite tewe munene upelelezi botiomba kuendelea boega no mwanga ukethira kwena tutili hapa na pale na kwithira kwena inya sana manto yara ya faulu kwa uno bwerete step down as a ngundi linda as an example wa step down kenda inya juniors bakuna bo baraba bakwithira bepitia manto ya yau ba follow ngundi example not amband example. All right, boya sana chapter 6 ya constitution ya Kenya authority held by state officers is a public trust
Yes. It must align with the Constitution, show respect for the people, enhance national dignity, Yes. build confidence in public institutions. Yes. Linda serve, not to rule. Integrity principles include selection by merit, impartial decision making, free of nepotism and corruption, self-less service, honesty, Yes. public accountability, discipline, and commitment. Manto yo interpretera muthikiriria na mutegeri na kimiro kenda tumba wikwa one by one kukeya kwithira atongoria betu iba exercise. Yes. Manto yo yonthe tutumba kwithira tukiona thina ira tukona. Ibwega buruga wathani bura burikiri atongoria bathirikari atongoria bara banene bathirikari. Yes. Babateri kwegwa bari betegwa. Yes. Kiri mugongo bagitikika na wetego bubu bubateri kwegwa bukithienagia ikinya we kinya na bura katiba ekuga atongoria babateri kwa bena gitio babati kwa bagitiya Kenya Kenya bombe. Yes, babati kwa bagitiya Kenya bombe baba treat neshima iba bateri kwegwa bari na dignity tugeta dignity na dato amita Kemiru kweli we bakethira bati osusha tabia ciao ite kumeneria tabia ciao ke tabia imbega na example njia na iba bateri kwegwa kira muntu agitikagia mantu bara bakurutha nuntu bwa heshima ino ciago babateri ku build public trust yani for example yarera muntu akurwa kilingone akaria na arake manto ya uma na manto yara yako yiraika obubura bwari uma baruga atongore babateri kwegwa bagitungata tikwathana atongore babateri kwa bagitungata na tikwathana utungatira Kenyans babateri kwegwa barianto bakurutha decision iriga ikaguna Kenya ira ikubwithiria Kenya tira iyo bainyeria tira iyo bainyeria a Kenya for example kato posa tukaya inya Kenya for example rira baketha bakibwithakia motungata yara ya kuguna Kenya for example rira mukenya yetira street ine ko demonstrate kainyeletwe amefinyo kwe mantu ya muinyeletie naona inya yate kugwa taken care of kaya te kumenyera na yate utungatirwo au akaete au embu menye kuma njirene ko demonstrate kuambu ikurira kenda state emuthikira kwa twike itarira ate thirikirika ari akuthikirika akaratha maguru akarathwa you see uti utungati borio bati utungatira Kenya bwega turerekana tongere batiri kwegwa batari na kwendanira ntu bamuje na ndeta wa nepotism nepotism ikwethira uwo witonya antu bamuche wenu kana wethira tugita beyond mochie wewe wethira we a national leader ukethira uwa no utonya antu bakabila yake kabila yako tu peke yake ndi inafanya kazi nepotism babatiri kwegwa bakibe bukaina na corruption bukumo wa tambeje cia ira weteta kuritira cio mwana inchi nguo wachigwata kwa makareka ndirona TV ni otuko wa tambeje ira ka weyete osa mwingi okarama uko onde na milioni cienu 20 na milioni imbe yete oburitira nguo na mnai lakini ukaenda hapo Kintu kirage kinyere ground wathira kwita wikira lami injire eri mirwe njire tiri ilami ekwita wikira lakini ikiwacha kinyaga itinara injire eri mirwe kana yeta muno imorami yekirwa lakini becha ikwita cia lami wikira lami kwathire imbecha ikwita cia muingi ka antu ba ni barabetha irabena mawathe ibo bakwite otethwa muntu mawathe amwe akwite anengera ngiri 10 kenda ona omba kona inyirio kwawe cia mukinyira mana atano ni corruption. All right. Kwena kuririkana tongore batibati iko bana kwebenda bari bongo kwerutira ngo ibongo kuichienda ko chali mwananchi wewe kinya parliament yera imwananchi weteta ku represent mahitaji ya oteteta we kama mahitaji ya kwa rambere oteteta kuikwa bonkoro ekwe wikwa bonkoro ekwe wikwa meviatera weteta ku represent mahitaji ya mwananchi ya parliament either national parliament ka either area county
wogo bwirete collect data ukathikira antu baku bari watia the majority na atia bakuga boibwo bweta weta wa represent nara bado ikiendelea kauga rutingwe bathirikari babate ko bari antu etigwa honest yes behethire bagetekeka ende byo bikwaga buru kukethire ndi wowe mutongoria wirwa mawari orongo buthiatene uriko buthingatene one by one nkabwithia project ye mwaka yoyo yukithira nkubwithiera nkashulikira manto ya nkabwithia manto cibitari mwaka yura ugire yukithira utibyo turona in fact ukethira manto inya ya kondindimia ya kuthuka buru so igitarira we ukwirigaira antu bawitikia bate witikia ringi atongora bathirikari bado bari batukwa bari accountability na discipline na commitment kwirutaniria kwetherwa wena nthoni discipline yes yani discipline tio chokana area wananchi bau gwao ino karere ya kapo na ando hapo na accountable kire mantu mara kwa watuika nuko garamika yes accountability wogo ya ke 3 million we yere acha 20 ira to kugira for example wogo you withdraw accountable tala nilipeleka hii hapa ya viatu konwa ilienda hapo ni milioni 3 ndachikiana ikathiato ikona kwa richa urire ndawa cibitari fulani ichi akire kilasi fulani skuru fulani haya wathiatirwo ingi mwanka charingwa toto ni kweya bwega 20 million ne savete antu baku bwega tewe ya umete nara ukonengera 20 billion waya chatalwa ilionekana 300,000 ichichietete ate iritete ngo inge tutekomea nara chietete ikamila buru actually ni tutoke kiriri kwena munini wa muikigena ethiri twagetwo ni thirikari kana nara kire parliament kwereza urambe chiri kuothera no kire e-citizen urekana wantu Kenya ni kwetherania mbecha kithumba kire over 900 million chira lakini itio kinya itio kinya no treasury itio kinya treasury kaurwa mbecha inori inaiweta who is running the account kwikyo kiurege kinengo this accountability to kwari accountability ne bueta kwethirerio na that is the accountability that we need ukethira wogo akirira kibande gyaku ugetara unduma ni okurira e-citizen wethira kwebio kwenda license twinto tura tuonde weta manto ne amiunda ukirira board ukirira search ukirira into almost everything urihaira nambi na e-citizen mbecha yuche uthuranwa ri in that account inaiweta itikomenya boikuthi itikomenya actually boli gutumika kwa as a leader as our leaders kana ndo babega bene integrity era ende ne chapter 6 of our constitution article 73 article 73 no bwereta kwethira okithiata manto yo yonthe toua no kethira imbecha yuche citizen Kenya sibakona ngoiri weta ate ikurita zinaenda wapi yes all right boyega sana thank you very much ngwetigia inune article 73 mtu kwariri chapter 6 ya katiba yetu ya Kenya maybe tukiya miru kidogo mbere tutie thinabu ankomo weekend kwa na mantu kathomba lakini tutio tukeragira mantu maingi kwena kiama kia ruguru kimbi kia umoja kiretu umoja umoja na usawa kaina weke kwa kiama kia ruguru former governor county ya Meru kire kwerekana gikewa gike watagogeni atongore mwanya tukumenya kethiro kiameki imwabure wa former governor kweroerera kana maybe ya utebia Meru. Of course number 1 interpretation yekwa our former governor egitarira yire women rep yire ari independent candidate aya governor yari independent candidate na ukiona agita maita ya ile wari independent na ombeta kwethira embrace independent candidates na akethira na achieteka kiamenyo ke yori independent ko utebio kutegemea utegemea weyete okira na you are sure wenka no kuona your campaign weyete wemira na wenka no kwa ichi kwa kweli mimi naweza nte kuhitaji support ye mtu inyoreku menyerera gitiro kiama feminist ni antu baba ingi ni antu baba ingi ombeta kwithira baichi ungania kenda bomba kwithira bai strong na bakomba kwithira be form kiama gigeto rietwa rimu
ko une antu baraba kethira ko antu baro amite ne myanya kaba ofaitira antu baraba imwapurine yo kiama kiriko kiu inya kwa thira rights chia infringe kana chiethira inya ite gothingatwa bakethira asa kiama ibakothia atirambi raicha mtura na antu baraba onthe bakwithira bakiro ama kimwapuri yo baketha bakimenyero ikiama kiriko kiu igitarira mheshimiwa governor wetu the former governor aumbire gwithira akiya no kona gitithai atigikariri na aumbire gwithira akia restaurant east left na center aringwa mwanka ero karanthe kando thai gitigitete ate igikariri okay kwa elia gonto kuinge nara muntu ethaira ro amia kiama ikigera kio mufaitira ikigera kia kung'ang'ana na bakageria kuona bura bombe kinya gwokolea muntu wao atikethira akirita wambi gitine okay kwa elia wa former governor arwite wenga ndoeki amirwite yonga kuma mwambirerio mwanka ararigerie kuma ari wenga kwa kiama keke awambiriretie omba kwithira membi we no tutikona inyage kethe igikuyu national figure I don't know tia kwenda ndegekyo kana kumenya manto yakyo ni lakini ogera kwa elia kiama kirano yete kiama I the person na antu bara yakirite au bomba kwithira bakiwatanira bomba kwithira baki ukirira antu bara bakeyambi rungurwa mwaburiura kenda membi batekeyo piti yambi manto yara apitite so kwithira na kiama tekuwe anything different chiama tuina byo miru kuina kiama kia PNU kira kiombeta kwithira gikithira kirimara for a long time kuina kiama kirarambiririe Mount Kenya region tuina nyambia matano peu yes tuina no peu tuina bia mabiro bibinge kuina mbas inya kiama gekire DCP agachagwa inya kiama kia Mount Kenya inya kio no giko it is a national party but still menya this is the home area ko tu na bia mabibi inge inya bira tutiromba kwithira tukiweta au bia mabibi bionthe ibira biomba kwithira katwarie uma ibira biethaira bigita in the negotiating table bie biama lakini inya kiama kira gito kwina antu baraba wetembi kiama kiu ya bura ona atokiwa ODM ni Raila ni ODM no ingoite ke mwananchi no ngwata ODM ni Raila na Raila ni ODM kwa bura bwonde Raila akaua ni on decision ya ODM ni on decision ya ODM kwa inyo igwa kiama omeya kwina mndora weteke kiama kwinora abatongereti ke mulaini no mwene kuua no inya kwa theitu wake amaike antu kwetha ya kwena mndora na ugenda nekia PNU mundora tuikaigwa age wetekage PNU tukomea no ipita munya wewe kiama yake ukia former governor ituigwa no wako wetwa kiama kiao wewe DCP muno rikwa ikirwa DCP gachagwa kwina bangi yes so kwena biama bira egitarira ra weta on the negotiating table ra bikwenda kuwatanira inya bibwethiontu bikawatanira na beta on the negotiating table ibetha bakigana ite kakwende wesirie rio ibetha ira bakiga wendi utakua hii wewe utashikilia hii gogo iwo kethira wesi yes on this and this ibetha ira bigaina bakamea this is the vehicle this is how we are going kwa the former on topic you kare age kiama kira kirambiriru the former na ambiritie ko understand fully well utena kiama utiomba gwithira ogeta na ara gwita kugairwo ambi na inya weta gairwo we muntu kiumbe no ntono kwa ile muntu ya lentori na bagachagwa bagita kugairwo na ara kubwithirwa mantu yao methene UDA baya antu biumbe you see what happened ogatunywa na dawagarirwe vai barende na baba master the heart vai bafomete kiao kenda bagita nara negotiating table they have something kwe gwo bakarangi no nto itariro geta o muntu kiumbe wethira yonte muntu lentori na ari na nto baba ingi sana nyumeki rire tere muntu kiumbe
bombe ero etekevia kivyake andu bawe bara utino betire batiwa lakini weta wekiama kwena manto yange agaiti awa watu wangu wanakaa wapi baka tentine riko so our former governor naumbite kwithira ake understand that akamenya I have to carry my own house with me. Alright, bwega sana. Agatulekiri na arantele chiankomo mweshi. Nkomo ukarakara tugito kiweta weta wa muno na ante chiankomo na ukiona wananga wanagubia thoni muno mantu ndikumenya kana mweshimiwa kaulire watuike iho atigiro kana da ende nogomia thai boto kuwa nontoni bambiriri ombita mweshimiwa na ndabera nitaitika. Yes. Na boni ontumbuga every time exactly. Na mbuga iboya sana ntu bankomo no ntu bokwithira inya boge mpa shimera na anytime irango ite inya biathone biraka mantune yao ukona ndiria bakethira inya bariomba kwithira bayamba dress mweshimiwa na ntu baba inge mwanka thai eriere nkomo bamoinya nokumia mweshimiwa wetu ationeka muno na karire ya kaura methone yandu wachoka ire itarira ria karibia na karire ya kaura kwa we itaria nkwethera ngiapia nara bamoinya bara ageni na baba ingi nya bara bateona mweshimiwa ra methone batukona ya oni mweshimiwa so nokumia ndina kibarua ingo ndakwira ntu kwira kwe baba kwe nya bambira na ina tendarache kari no ode shulikira so one thing kubera nende ndina rasimalira yomba kwithira ki mugao yo yomba kwithira yuki ya kigondi yobati kwithira yugita ki the sitting MCA the other day ilibindi nisimame niwaambie I am not the sitting MCA. I am the standing. The incoming. The incoming. Yes. Ndo amia ule inine. Ndabaromba ndabera ito tafadhali kabamburerio karanthe because I am the standing MCA. Yes. Bamburerio karanthe kenda mbomba kwethera nkiona mugao. Yes. Jombe chaireko ikenda mumba kwithira nkiya ubaritira ngui bwega ngwe nkomwerete kuritika kenda mumba kwithira nkiya ubaritira bwega yes. All right. Itu kuona maybe kirimantu mwanya uthonde kitoba barabara ndagachete na kumbita kwebwa ukiomba no ntubo na no ntu nkomenya maybe kombe wakawa utiena utethio kuona kuma kithirikari osema na takumbita kwa achieve this one. Mantu yara katukomba kwithira to speak out in some places inkumba wete nyangatiri maikundi bimwe akua tunatengeneza hapa kethira inye ikintu yandaracha surely feminist ndiomba kwithira ndena kigina kya kumba kwithira nkibwithia ndaracha mantu yara iya mwinge na imantu ya mbeta kwithira yetengerwa mbecha ire ibwirete kwithira ikebwithia maeneo yara na maeneo yara yakethira yatebwithitwe woni buranko ubera step mbere ngabera ingireni MCA bakaromba kwithira bakiringira MCA the sitting bamwire story ra yonthe kethira indarache tumeka miaka ina batutoregi twina thina na most of the times MCA te akwende kwebia tichi in fact we have the longest serving MCA in Kenya miaka 20 yetete kuthiria thai feminist na miaka 20 ndene want utentura withira tichi itura inyari moya ateichi for that I'm sure na inyanto na iche baba inge muno ndene gondi it is just like a village to him village ira ombeta kwithira ikara miaka 20 yesaba so maeneo yonthe no yamenya ona yara yate na ndaracha yatwire barite thina ona nara batwire njira ciao icha twikira cia karabura cia karire ona nara gutiroi nara gutinjira inja utino ate kuelewa tekuaga ate kumenya anajua hizo shinda zote kwa uto weta tureta tukaraniria abo in fact nyogeta almost everywhere in the world tiako inova tena mbeki na iba muringaira na iba muringaira na agete kare mwinyangari inde ikundi ne biu na ka abera aba promise he has been promising for years kwe inyenge ndarache ngere anto amugita kalemi na tura akuringirwa thimo na turoba promise from the previous 2 terms rekana ne turi current ndarache we tura wako kwina ndarache nge nturenge etawa malibi
itura wakwa ita wangithi ndarache ndarache okinyete inya gitari mo ya tura material na material ile ya chaka matoringe na ireta so kwina ndaracha kwina mahitaji ama ingi ndene wondiu ukona naringairwa still promises ya bekira promise lakini ukona mantera yate wetate yate ukinyanirie nde kwina ndaracha inyemwe antomo wetaka lemito twabanga ha gwitomea kamiti no to for sure woni ndi aspirant kana ndi mndura nkobera mpeni ngwe be mboritere te akwe mugao wa fedha ndi nayo kwa unkabera tukabwethia mando oburato wetate oburato kuumba kabera sasa tutafanya sisi wote wogo karitambi uraka uwa karita muteyo mwe uraka uwa karita thimiti uraka uwa karita mitumari nani nkabera bila nkoba tugahokire gethe nyinda rache meteto wetate tugahokiria so boy boto kolutango kethe imwana inya totiri manturene atireta skuru kana kwi mwana no yare ya u yetu akwenda wita cibitari the other day kwi mwana twabwithirie kubwithiria 1 2 3 na thai eturu ndene nturerwo anjoe eturu na thai no shuligirwo na ituraritie na mami uyu okie no na mwana no na ambira mwana netite bwega so we are doing things na style ra to komba wetate ukinyanilia niyo kethiri nyande na muchoro kamure eyo aongwatie mpamana yaku ya 5 mpangirie ku no ndo mwana ora ibo twabwithirio ndeta achore bakai tomba gwithira mwana ora agitambi agita nara turu no shulikirwa ibo to kubwithia things in a small way irato wetate tukumba na ngolokia yonde mbere to ambiriria ku initiate that small way kana njira yuchi yetu chiongwa kethiri ndachache mite na manta makaiya ya to kubwitha bwithingira on tukaomba kwithira ituringirite orende itu informate our MCA na akaomba kwithira na aranireti inya no mo wao abera ntuko inu iche thimu irunga oinya loud speaker gekiro tugekira microphone kethira ne kundi ukarinde iba wikwa bura wetate na bamba kwethe iba bwethetie for some years so iba kona inya bote akwende kwe boto tabwethia wanaona na ikishindikana tunafanya in a small way that we can all right bwega sana maybe tuge unenkere tuwekanya otongoria nkomo imbio yekethewere ya mbere kwigukira ilagiria oni nkaomba kwithira ngichinje mando maingi mno feminist inya mandira nkumba kuona yate wita bwega menya rirone nkerwe want kwina mando yara ubwirite kwithira ukibwithi ina want level tokiwa ki mando a stima ira anto baraba inge batichi ndene want stima chithara chigita ki docket ya MP kwau ndene want mando yara yethara yakiailwo mno na ye ina sharing mood na ya antu bethara mahitaji yara bakumba kwithira yake yo bakinyela ina ngundi we barithika na bakabwithe manto amanene mno roi irwethera rukiendekana michi yetu na number 1 woni nkeyo kwa munene onkomo onto imbonete roi na thina nkomo sana ngakikisha roi rukinyela antu michine ithima bira operation no thai nonto twina byo biri operation na ate tombekia wetani rwirura rwatu tukinya ila michi it is very easy muga oyiro kunenkairo gwe kwethera no ukumea kwina ithima bira biende ne wondie ku ukamea buroka gairo kithima kenda rwirura rumba kwethera rukithito ithimene bira rwikinye lambi anto akwina michi yao na that is possible ni onto bombeki nerui njira chietu ichiumbite kwithira ithuki ira nyingi inyiche chichimanire utimenyi nyoko lukira ngare oni nkomba kwithira nki open njira chietu mwanka thai ara tukinyete itubweta kwithira njira ira nyingi inya chiekirwa moram na njira chialika lakini ukeya kwa ile njira chia nkomo njira ira nyingi njira itailwa kwa nkomba kwithira muno ngifungua njira no thaire mpaki mbono njira no yo karite intobiete thoko njira ne karite inya mwachi aye tu akinye cibitare njira ni mambo yote maji ni mambo yote inkona wemba ile mno ya gata imwetete lakini number 1 ndakwira number 1 number 1 privilege ira nkethira tu nteomba kuwe privilege itanere nkomba kwithira nkiyo kiaria mbere nkomba kwithira nkikira roi kipaumbele ngaomba kwithira ngikira njira chieto chie kibao mbele kenda inya machukuru yeto yaomba kwithira yekinyilika na yari na nkiomba kwithira ngika kithomo kibao mbele mando yonthe
yakaomba kwithira ya kimiti inye omuyuthi onarari kenda ngwe chiao chiethira igifunguka omba kwithira bagichia job opportunities menyarira baiga kwa manto yo ya thate ya weterwe muyuthi onara ari na eretike ni care of no manto yawe yageta boya uga open job opportunities ra kwithira kwina ruwi kwithira kwina njira injega kwithira oitikira kia education mwana orathoma no atikiri care of so muyuthi aundene elthingwetie ni mbega eothi teke bugi lakini nyayo ikateken care of kan kwiyete au nonto it is a shared responsibility. Yes, Eothi ethaire kia shared between the government ire national na yatekirwa kia na county government so inyayo nkaithira ngite in collaboration with our MP urakethira ikuo na tukomba kwithira twitikira those things care. Bwega sana mweshi no ntubonde ona nkirwa tukurendereka chiene maybe migambo ya muthia tukiumaruka migambo ya muthia mbire mtongo mwatiri mwanka thai bonete mantu jara nkumba kwithira ngi uchania rwayo ibombeta kwithira kuona bangi baichithirie biongo biao kuma 2022 I am the only person yura remained in the ground ntira tired I am been there from 2022 na inya mwanka thai utira nkomba kwithira ngi disappear methone yenu tukomba kwithira tukiritaniria ngwe bura kwagirite na boke ya kuona ibwega bompe opportunity uyo buritira ngui nkaburitira nte obuleti ndao ni bantu bankomo na mbwire iboya sana no muntu mwa mwankara tukinyerete tumbita kwithira tukiwatanira boya na tukiwatanira njara tukethira tukiukirie muntu nkomo iboya sana. Boya sana, thank you very much for coming na boya no ntu barware roya rora twina mbere kwigwa twina rukiriro ya muthe tukendelea kwarania tuthoga twina mushimwa kaimenti ntu chione cha Jumatano kwa ugo tukendelea kumenya mantu maingi na kinya mubango wake kinara nkomo tumenye burabangite muno kiri mantu matu wetera agatwira agomba ukinyakinyanire mantu amata maybe kiri kithomo akaruthanga tutiga bacari kwa wabwega gutigira barabara ni kuthongama ikuthondekwa nuntu kaingi mbete chiura nara kuma kiri governor agatwira bura akaina mbere kwa kirutha mantu. Thank you very much for coming na ibwega kinyago murithirwa Meru TV nuntu kwa wekire kionia TV yaku miothi kuraya ituyite kuthoma ndarika itare kuraya twatende na mheshimiwa Frenda Clement kumana ante chankomo mwanekeria wakwa ni Alex na nikodra bambitani family zo Kimathi ngo kimeke ukenge kire gicunchiki kana kire agao kurethire mwerekero mugongo tinda bwega.